Thukuma wina budget thukuma na kithita mundu agwekia bitimba undu ni Friday edition wakata na matuko miongoli na nyanya mwini wa thantatu mwaka ngili miongoli na inya aina mwi wa thantatu mundu wakwa nuni wokothela ndira ndizi ni mithene ni thani itatu tondo bau ai mwi wa thantatu thele makugie kama zaku neseka landi wisisie mundu wakwa mwaka bau nabika wachivite chao kila chonde wenda kwika uize kana we bakube kuthengea kana baikindu nizingi mwasani sana maisho ndo maidie ngita kwa choro no ngai yathani tio kwata cia uya ini kila cha bana mundu agwetha no kwa muka kathi bandu yani ukathukumo kama ndoma ng'oto le tio ngai wotaiwa ila gibone kuya akia biti thukuma wina lelo thukuma wina budget thukuma mundu akawisi uthukumia chao na hindi o wa thukuma mundu wakwa gebundi ciende kuya cionthe o wiye kind no save kind wa muka we ni thina mundu wakwa ya katithe na weza kwithangio na mukomete angio tikomete na kwa nditha baage katima thina akini wazwani ape mundu makwetelete ya muka witumite kuyani ala mwanzo kwituma kuyani mundu wakwa ikaza kuma ni Friday ningi ni wezi Friday kabisa witha andu mewu mood ni cia weekend na mood ni cia weekend mundu wakwa no ngitha tukathukuma tukamanda mbesa kuna na gutho chebali kana ntu amanda mangoto le bala bonde uthukumila we wondo la uthukuma wisiresa kabisa ba mundu wakwa tutambua mundu na uya wake kila mundu na aso yake na tuminenge tenda ya kabisa byo bora wewe ni gwo kuitha cia ai wewe ni sana na geka ni woni ute maana ndwitha ukwatile bala ukwatile loyo ko bala mundu wako we uthuko ikia biti yamba kwenda uya wako no tika sa maundoni na maundu matitha mesa sawa kabisa itamalikia kana senya rekani miongoni na inya mitambo ni FM kilungu ni mikinyile wa mandi kumoyu inya mwendone wa saa monza cia muthenya